Zdravo! U današnjem tutorialu ću vam pokazati kako instalirati Counter-Strike 1.6 MX Modix Van Easy Install. To je ovo. To je da napravite svoj server, ali kako? Evo ovako. Znači, kliknete Definitive Files. Sad morate da znate gdje je vaš Counter-Strike. Znači, to je ovako. Znači, idete My Computer, Local Disk C, Program Files i tu morate da nađete Counter-Strike. Da nije nam Games. Ne, na desktop, ovako. To je, instalacije treba u Counter, ali ovo treba na desktop da bi bili. Sada ću da se instalira desktop i ovako nešto. I evo, sve napisala. Sada ovako. Kako da vidite te ove Counter-Strike, desktop. Properties, Games, Counter-Strike, znači u Games, jeste tu. Sad odete na Counter-Strike, MX Modix installer. Sad ovako. I to je to. Znači kliknite Browse, My Computer. I meni je Warzone Games, a vama ne znam kako je. Ja sam pravio tutorial. Znači, Local Disk C, Games i tu. I sad instaliram sve na mix. I imate radne komande, možete znači, ja ću da kažem dve. Amix mod menu i zatim menu za ban, slap, slay i još neke. I to je vaš server, ali sa botovima. Ali možete sve da radite na njemu. Mislite, znači, ovo radi 100%, ali je server sa botovima. Ajde, ništa, vidimo se, ćao. Ćao.